no gufata perezida w'u Rwanda akamwita umunyorogoto n'abanyarwanda ayoboye bimukozeho, bimugizeho ingaruka. Uyu mudamu ngira ngo buno rero yahamagajwe n'urwego rw'iperereza cya documentation i Burundi, ngira ngo ari gusambishwa, atanga ubusobanuro n'impamvu ashobora guhimba agafata perezida w'u Rwanda n'abanyarwanda akatwita iminyorogoto, imisiba, udusimba duto cyane ngo ashobora gukandagira tugapfa. Kandi ngira ngo yenda se yaba yavuze ngo nta ndero tugira, ngo ibere itwonka, nta burere ntaki, ariko ngira ngo abarundi nabo bamwibasiye benshi bamubwira ngo nawe nta ndero ufite, ndetse bamusaba gukuraho iyi foto, bamusaba gusiba ibi bintu yanditse kuri uru rukuta rwa X. Ngira ngo abarundi nabo byabashavuje biranabarakaza, biyama uyu mupfasoni bamubwira ngo iyo sindero, ariko yaba yabikuye kuri aya magambo Ndayishimiye amaze iminsi nawe avuga, perezida w'u Burundi nyiricyubahiro Sebarundi, nawe avuga ko abanyarwanda turaziranye. Mwibuke intara ya Kirundo ni ibirundo ushobora kubarunda, nk'uko no muri Kirundo hari harunze ibirundo by'imirambo n'imibiri itandukanye. Rero uyu mudamu nawe ashobora kuba yohotse, yarenzwe, yasaze, ariko ibi turi kuvugana buno ejo muzaba mwumva ibyamubayeho. Reka nkusabe wa mumama we, ndazi ko ubu butumwa ushobora kubwumva bukakugeraho, uzasaba imbabazi u Rwanda, uzasaba imbabazi nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ntabwo ari umusiba, si umunyorogota, oya, n'u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo turi imisiba na nubwo turi iminyorogota, kuko mpamya ko iyo ni imvugo idakwiye no guca mu kanwa k'umukizwa nkawe, kandi uri umukizwa kamemu. Rero ninde uvuga, ntabwo abanyarwanda niba hari uwo mufite icyo mupfa, ntabwo twese turi babi. Rero reka mbwire abanyarwanda ngo pole, kandi n'abarundi mu muganirize, mu muhugure, mu mugire inama. Reka mbahaye ikaze, iyi ni Imbabazi TV gatatu nk'uko uri kubireba kuri titire ndetse n'ifoto. Ujejwe cyangwa ushinzwe amabanga mu biro by'umukuru w'igihugu, perezida w'u Burundi Neva General Major nyiricyubahiro Sebarundi Ndayishimiye, akanya nk'aka n'umwanya nk'uyu, uyu mumama navuga ngo ateye ibuye kuri komine cyangwa se ku karere. Bibaye bibi cyane kubera ko hafi yo kweguzwa, ngira ngo buno yaba ari gusambishwa, cyangwa se ashobora gutakaza umwanya, koko ibintu bibaye bibi. Ubu mbikubwira, ubu tuvugana telefone zigeze muri 3 ziri kubwira famiye y'uyujejwe amabanga mu biro byo kwa perezida ko yahamagajwe n'urwego rwitwa documentation rw'u Burundi. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, kwita abanyarwanda iminyorogoto. Ngira ngo imisiba ni iminyorogoto mu Kinyarwanda. Yaravuze ngo ya minyorogoto, ubwo abanyarwanda ni iminyorogoto. Kandi hari abanyarwanda, harimo igisekuru cy'abarundi, abarundi harimo igisekuru cy'abanyarwanda, abanyarwanda harimo perezida, mama perezida. Ya minyorogoto yo mu Rwanda yabuze ayicira n'ayimira, byayangaye ku mbuga nkoranyambaga niho basigaye. Ngira ngo yashakaga gushimisha Generali Majoro Neva, perezida Burundi Ndayishimiye, ariko ngira ngo uko no guhimba birenze no guhimba, ariko harimo amahera menshi. Mu gihe rero n'ubundi muri perezidansi bisanzwe bitameze neza ku mpamvu z'abasirikare benshi bagera mu bihumbi 10 na bingahe, ukaba ureba abasirikare bagera mu bihumbi 3 ari bo basubiye i Burundi, abandi bose barapfuye. Ndayishimiye icyamubabaje nuko mu gihe we yashakaga ko uyu mwuka mubi waba uhoshejwe cyangwa se waba uhagaze, ngira ngo uyu mugore ahise yenyegeza. Ni nko gufata rero umuriro ukasukamo esase, ngira ngo umuriro uhita uguruka. Kandi koko niba iri ni ijambo ubundi ridakwiye umuntu nk'uriya w'icabwenge, wize, uri ku rwego rw'amabanga yose y'intara 16 z'igihugu, ufashe Matana, Ruyigi, Mwaro,
Rumonge, Muyinga, Bubanza, Karusi, Gitega, Ngozi n'izindi ntara na Bujumbura. Umuntu ujejwe amabanga y'igihugu cyose agatinyuka akavuga ngo ni imisiba, abanyarwanda ni imisiba, akita Kagame imisiba, umunyorogoto, akavuga ngo ya minyorogoto yarose ijwi rimwe. Ngira ngo muri Etiyopiya inama yari ihari murayizi, ndetse Ndayishimiye yarose n'umwanya mwiza, Jenerali na Majoro Neva Ndayishimiye yarose umwanya mwiza. Ariko muri ibyo byose Perezida w'u Burundi Ndayishimiye mpamya ko uyu mwanya yawurose, noneho uyu muvugizi we ujejwe amabanga ye no gutangaza inkuru mu biro by'umukuru w'igihugu, uyu mumama yagarutse aravuga ngo Perezida Paul Kagame yarose akajwi kamwe, cyangwa se koko hari hagiyeyo umuvugizi ubanye n'amahanga Ukurarinda, ngira ngo ariko nicyo bisobanuye, koko perezida niwe mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, akaba perezida w'igihugu. Ututse u Rwanda ahanini niwe abahereyeho, uruhaye icyubahiro ahanini niwe abahereyeho. Ngira ngo icyo kirumvikana cyane, idarapo ry'u Rwanda niwe warizamuye, ubwo rero urimanura ahanini ni nawe aba ari gushakisha. Uyu mumama nawe rero navuga ngo ateye ibuye ku karere, akoze ikintu kidasanzwe. Yafashe ku rukuta rwa Twitter cyangwa se X, buno yari Twitter ihinduka X, ngira ngo yaragurishijwe, uyiguza ahindura izina abyita X. Ariko uyu mumama rero amaze, kandi nibyo koko, Felix Antoine Tshisekedi ubwo aheruka i Bujumbura yazanye ngira ngo amafaranga menshi cyane, ari nabwo yasabaga Ndayishimiye ingabo nyinshi zijya kurwana muri Kongo, kandi aya mafaranga ngira ngo uyu mumama yayariyeho, aya mafaranga nawe yarayakiriye, aya mafaranga nawe yabaye aye. Ngira ngo rero mu makuru dufite, aya ni amafaranga menshi abavugisha ibi byose. Ntabwo umuntu muzima ahantu ashobora kuzabona umukazana cyangwa umukwe, ahantu ashobora kuzasumira, ahantu ashobora kuzagera, ahantu natwe dushobora kuzatemberera iwe, ntabwo akwiye guhimba ngo afate iyi mvugo avuge ngo abanyarwanda ni iminyorogoto, ni imisiba, abyandike kuremeri. Ngira ngo iyi foto nashyize kuri Tamuneri uri kuyibona, na ashyireho n'akantu nakita akantu twakita kagaragara nk'akari guseka, kagaragaza ko asetse cyane. Iyo minyorogoto ayipfobeje, ayipinze, ni iminyorogoto, ni imisiba, mu Kirundi bayita imisiba. Imisiba rero ni udusimba tuba ahantu mu gishanga cyangwa mu mazi, ahantu haba ubucafu cyangwa se bakunda kumena amazi. Iminyorogoto rero ibinyuranamo, umwe hasi undi hejuru, ariko iyo ugakandagiye ni agasimba gahita gapfa, iyo ugahonyoye ako gasimba gahita gapfa. Ngira ngo uyu mugore nawe rero yavuze uti abanyarwanda niko bateye, cyangwa se mbagereranyije n'imisiba, twabica nk'uko umuntu yica umusiba cyangwa se umunyorogoto. Uyu mudamu rero gereza ibiza gukurikira. Ciao ciao, shalom shalom.